abusuafo ya mo bibi akwaba edeba Attention TV so munim say Attention TV de bia re tenasia ye de eniema ba community bi anasa trend na ekoso ewo oman mu na ye de epesommo na ye ba ne say dia na chese amansanchi ame akwasimensa metrase say dia na chese da bia yekumo na chese dia koso no me ba betrase na ma papa mu ma faye bi na ma kire bi ewo ma dream so na me de amount na ende no obi we bisa se eden na amansanchi ame akwasimensa wo na ende de mo nyina de mo se monim se encheye anasa da no memene de ya na MPP amanyoko no eba mmodен ekoto aba se super delegate conference omkoye ya omoto aba edi nipa numu a 4th November amakwa kwagina se omoba kwa pre frank etubre franka no edi ama MPP amanyoko no na se wa ye beyi no wo ana obetu franka edi ama MPP amanyoko na eno so ehun sembebre ebeto dwa na enu ena chese okopiem ewo bunu east na afi north east a honorable Kennedy ohini Agyapong ne agent omko gina se yantu omo hwe abato na ede ama honorable Kennedy Agyapong ne chese se ensio abrowa kase ensio de abropa enkasa opampamu na chese agent no omko gina se yantu omso aba no menua ba ma wo hwe me chese di omo femu no nyankopon ko a na agye omo ko a omode omakosem abetu dwa eno so aya awiraho sempa ye na migina we so ebisa se MPP amanyoko abato na omokoto ni interior anasa abato omoto omankasa omo fie mponi ana omo yese na ende ombekwa abontena eno ebeye super delegate eno ewo polling stations ahodo ne constituencies ahodo no eno no omayeden because abato omoto ya nipa baya 961 I think 961 omokoto aba no basically omunyina the elite people omoto aba no edema MPP amanyoko ne ehono comprises with the president, the vice president, MPP amanyoko company for and after regional ministers no more MPP and after ministers no nyina and a bomb body ekoto aba na sabato omokoto ya omudi beyi nipa first 5 omekwa gina akono no ana kire se ekoba ni se omo ye agent no ye edema honorable Kennedy Agyapong ewo bunu east ana afi north east no die form ni so ne die menua ba ma esewani na ensa kache na ye bisa se entina abato amoto for internal ampo na ekosi abro ana ye bro amanfo sei ende na ye beko external dia ende den ana mode baba na we ana gina so ama ye papa anasa ye nua ba ma ye wura ya de nyina honorable Ken ohini Agyapong ede betu dwase obe show down the president and a vice president and no anam so ama ya twe no akopiem ewo disciplinary committee ewo MPP amanyokum na me bisa se ano ama Ghana fo bebre akira madwen na menso madwen kira me bisa ne se Ghana fo sisi a edu mmere bia esese yenya obia obetimi agina akase we red black blue se honorable Kennedy Agyapong anrea tisa ka wugidi se na nkasa niema ekoso igebe hu se ye brutalize we ya bu we ya ye we ayakayaka dia na me pacho obetimi do comment aba high Attention TV like na fa comment bra na pia share na ma afoforo so enhu ne ekọ na nyina ye nti asese oman na asisi a ye wo mu no we need obia obetimi aka nokore obetimi agina say yes I am a principal person. Way a blue, way a black. I'm not doing this and answer me not because of some me campaign at the honorable Kennedy Agyapong and answer any other aspirant. But Ghana and Anna make us ask them. The youth, our children, and Anna make us ask them. Yenya mema, youngasa youth no. The betterment of ourselves into major so ekasa same way. And to know what we see me biana was so wash me our Attention TV no mesra so odo comment beba na wa like ni we pia share ama afoforo so ehun de ekọ na wo de wonsa aba notification button no say message bia eba betom news bia eba betom no ye be ma won so say ne be ya won so wani be hu na wa like ni we pia share na odo comment aba aha aya Attention TV medin ere amansanchi ame akwasi mensa.